yanywa ikaze n'ubundi wowe tubana nawe gatanu kuri gatanu aho tugenda tukugezaho amakuru agiye atandukanye. Ma23 uyu munsi aya masaha irwanya urugamba ruteye ubwoba cyane, irwanya urugamba rwo kwiyahura utabona handi hantu byari biteye ubwoba nyuma yuko FARDC ifasha umupangu igafata umupangu wo kunyanyagiza ibisasu bitagira ingano mu bice bigiye bitandukanye bya Minembwe, mu bice bya Karingo, Bidego ndetse na Biraro mbiri. Ma23 yakoze operation iteye ubwoba cyane yo kwigira imirambo, ariko nyuma yo gatoya abasirikare ba FARDC ndetse na wazalendo ndetse n'igisirikare cya Tanzania baje muri ako gace, baza kuba bisanga hakozwe operation iteye ubwoba cyane, baza kugwa muri ambush iteye ubwoba cyane, aho abasirikare ba FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo Tanzania, wazalendo ndetse na FDLR bahapfiriye, tutibagiwe n'abarundi barahapfiriye bikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu drone zigera kuri 20 z'igisirikare cya FARDC, ubwo nituvuga FARDC harimo n'abafatanyabikorwa babo Burundi, Tanzania ndetse n'abacancuro, zikaba zamaze guhanurwa, tutibagiwe n'imirambo myinshi cyane yapfuye y'abapfuye ndetse n'abo twakwita abafashwe mpiri, bakaba babaye umubare mwinshi cyane nyuma yaho baguye mu mutego wa Ma23. Byinshi kuri iyo operation nibyo tugiye kwibandaho mu makuru yacu y'aka kanya. Gusa niba ari ubwa mbere sanze kuri mushya mu Rwanda, ndakwinginze kanda kuri like, ndakwinginze kanda kuri like kugira ngo dukomeze ibintu bimeze neza. Kandi ndakwinginze n'ubundi bwa kabiri, niba ari ubwa mbere sanze kuri mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe, kanda kuri ako kazogera tubone ko turi kumwe nawe gatanu kuri gatanu, kugira ngo tumenye amakuru, tukugezo amakuru gatanu kuri gatanu. Kuri uyu munsi tariki 20 z'uku kwezi kwa kabiri, turi kuri tariki 20 z'uku kwezi kwa kabiri, igisirikare cya FARDC cyatangije operation iteye ubwoba. Ni operation byagenze gute? Ni operation yatangiye gute? Igisirikare cya FARDC cyatatse uduce two muri Minembwe, Karingo, Bidego ndetse na Biraro mbiri, uvuye kuri Poezero n'ubundi bahagabye igitero giteye ubwoba. Operation ni igitero cyitwa nka bakoze icyo bita sharing, aho bafashe utuduce n'ubundi twa Bidego ndetse na Biraro mbiri, bahanaga ibisasu bikomeye cyane bifashishije ibimodoka byabo by'intambara, bahanaga ibisasu cyane bifashishije indege, ibisasu byinshi cyane biraza birahagwa, ariko batangira kumva ko Ma23 abasirikare bayo bamaze gupfa, noneho bamaze gushira, bahanaga ibisasu bikomeye cyane, baraharasa baraturaguritsa bya nyabyo. Noneho kugira ngo bizere neza ko umutekano wahageze, bohereza indege, dore ko kubabwira ikomeye cyane ifite ubwirinzi budasanzwe, dore yuko Ma23 yabonye iyo ndege, babona ko nta guhangana nayo, babona ko nibakora withdraw bagasubira inyuma, nanone batari buze gucika iyo ndege, batari buze gucika na drone. Ma23 yahise ikora operation iteye ubwoba cyane, abahungu intare za Sarambwe zipfushije zikamera nk'imirambo, zikajya ku misozi zikagarama zikihwereza. Iyo ndege yaje izenguruka muri ibi bice bya Karingo, Bidego ndetse na Biraro mbiri. Mu Minembwe baraza, indege irazenguruka ikajya ibona abantu n'imirambo gusa. Ubwo FARDC yari iri mu byishimo bidasanzwe. Nyuma yuko FARDC ikoze ibyishimo bidasanzwe, indege yaje irazenguruka ibona agace kose umwanzi yakavuyemo, indege iragenda itanga amakuru. Ni ya ndege ikomeye cyane, dore yuko Ma23 itari gushobora no kurwana nayo, kubera ko iyi ndege ifite n'ubwirinzi bwa za misile, kubera ko ntago misile ishobora kuyifata kuko nayo ifite ubwirinzi bwayo bwihariye. Ni indege iteye ubwoba cyane yakozwe n'Abarusiya, twarabibabwiye. Bigeze aho FARDC ubwo yari iri kubona ko ahantu yaharashe ibisasu, ahantu n'ubundi indege izengurutse muri turo duce twose twa Biraro mbiri, ibona ko nta mwanzi wasigaye. FARDC ndetse no kuba bafasha ubwo n'abari muri control y'ibintu, bakoze indi operation ya kabiri ya sharing, bohereza drone zigera kuri 20. FARDC yohereje drone zigera kuri 20 zizenguruka muri uduce twose Bidego ndetse na Biraro mbiri, imisozi yose drone zirazenguruka kugira ngo zigende zirebe ko niba hari n'ukiri muzima zimuhure. Bigeze aho ubwo drone zazengurutse zikajya zibona n'imirambo. FARDC drone zikimara kugeza amakuru kubari kuzikontrola,
hasaba ibyishimo bidasanzwe FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo ubwo ni FDLR, Wazalendo, Tanzania ndetse n'abandi bagize ibyishimo, bakora ibirori, barabanza barabyina, baririmba indirimbo, bifata utuvideo, bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo icyo bakoze FARDC yahise yohereza no n'abandi basirikare benshi cyane batagira ingano, bari kubwo hari Tanzania, hari Wazalendo, hari abarundi ndetse hari n'abacancuro, abamasineri bamaze igihe barahagiye. Ubwo bakimara kuhajya babaye nk'abaza, ubwo hari baje abasirikare benshi cyane, bazana n'ibifaru bigera kuri 3 na drone zigera kuri 5 nizo zaje kuyisonga bwa mbere. Ziza muri utu duce n'undi twa Biraro mbiri ndetse na Bidego. Zimara kugera muri tuno duce baje nyine, ubwo habanje Tanzania. Amakuru tubona neza nuko habanje Tanzania izi imbere, habanza abarundi, hakurikiraho FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo FDLR, haza na Wazalendo niyo yahise iza bwa kabiri. Ibintu nibwo byahise bigira ubwoba, barabarika, barabanza barinjira neza, barabanza bagera muri Bidego, barinjira neza no muri Rambiri, baraza. Ubwo hahise haba ikintu kidasanzwe cyabaye mw'abantu mwe ahangaha, byahise bitera abantu ubwoba, byahise bitera isi yose ubwoba, kubera ko bantu bihwereje za ngabo za Ma23 n'intare za Sarambwe twirwaneho, ikintu bahise bakora, babarese barabanza barinjira, noneho bahita babyuka bose, bava mu birere barasimbuka, ukagira ngo hari ikindi kintu babaye, kugira ngo hari ikindi kintu kibaye. Y'amana yabo bajya bavuga, abahungu bagendeye mu kirere barasagura abantu bitwa ingabo za Tanzania FARDC, barasagura Burundi, abasirikare b'u Burundi barabacotagira, nihagira n'umutoroka, bose babinere barabakubita mw'abantu mwe. Drone zigera kuri 30 zose barazihanura, bya bifaru 3 byose biza guhita bifatwa, nta na kimwe cyangiritse, nta na kimwe baturikije, barabafata. Ubwo bishatse kuvuga ko umusirikare ushobora kuba watorotse ni uwaciye mu ishyamba nka bakeya cyane. Biza kurangira mateko zifashwe n'abandi benshi bahapfiriye. Ni ibintu byari biteye ubwoba cyane, ariko intare za Sarambwe zakoze ikintu giteye ubwoba, isi yose itayikanga. Nahanga mbaye amakuru yanjye, n'ubundi niba ari ubwa mbere sanze kuri mashya mu Rwanda, reba ngo wanditse subscribe kandi kugira ngo tujye dukomeza tubane nawe 5 kuri 5, kubera ko uyu mubaro ni mushya murabibona. Rero byaba byiza ukanze subscribe niba amakuru yacu hari icyo akugiriyeho akamaro. Ciao ciao.